Habis wasiat dumna pegang tekedi Allah sampo janji yonyan wafat Nabi Allah. Habis langkah ngan rezeki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenan Bandung tak kembali. Terus bakut halam tak peluang nyawang getung berangkari. Natam se ia penuh pasang riwang Bandung lam upasi. Beta ingan ada aduan bacut lon kun habat takwi. Pegah bacut ke peingat nyolon sambat haba Nabi. Kawafat yang mulia Bandung rata mo mei. Anak cucu modu merata duka cita hana sakri. Red ia mata penuh limpah ile basang tru ugaki. Hababa hana pegah panjang lepah hanya hindi hingga temah hai syedara. Laju sigrayu pesuci. Temaga bohlam kerenda indah rupa hana sakri. Jeneni ba kaya jatuh gepaso jenazah Nabi. Kahase dum selesa geba jina wahai akhi. Unang Syam laju geba menan yang kawasiat Nabi. Menan wasiat yang mulia. Yo masana udip Nabi. Jiiring le raja-raja. Lam sigala mentra wazir. Yang rakyat dumhan puakira. Lebih laksari bekati. Sang lautan manusia. Ramai raya hana sakri. Kata mak de sampo Baitul Muqaddis geba Nabi. Jenazah Asa Petro kenan menan rakan dalam rawi. Asa saudara Nabi Yaqub kalian tersebut wahai akhi. Lam hikayat Nabi Ibrahim jeta cini yang ngata turi. Si uro lahir gop nyan dua. Wafat tema pisi hari. Menan tersebut lam calitra. Sapat dua ke bumi. Na yang pegah hana sapat. Tapi rab jerat dengan Nabi. Rab masjid Baitul Muqaddis. Tanam sideh rab ngan abi. Rab kuburan Nabi Ishaq. Nyan ke bapa Yaqub Nabi. Sapat kubu Nabi Ibrahim. Nabi Karim hana sakri. Sinan kubu Nabi Yaqub. Tersebut di dalam rawi. Kahase si kalian. Liani baknyan wo kembali. Habis gua dum si barang. Tetap sinan Yaqub Nabi. Tetap Nabi dalam lazat. Onan tetap saborawi. Kahale Nabi Yaqub tinggal Yusuf yang johari. Ngan syedara si kalian lain ni baknyan karung wali. Mat kerajaan Nangra Mesir hukum adil hana sakri. Tangan murah hukum adil senang hati rakyat negeri. Dalam nikmat hati dahsyat khendak Allah poku Rabbi hana sapu pihna susah. Gasih Allah yang tak ghani. Dalam senang sentuk masa tak sempurna Tuhan neberi hana sapu susah teka lam sentausa hana sakri padum lawin akhir masa dengan syedara ulun rawi Aziz Mesir yang cerah rupa teringatkah oleh Nabi teringat kenang Rabaqah
tat mulia hana sakri teringat nikmat syurga lom serta dengan isi nyan ke nikmat yang tak kekal lain tinggal berangkari nyan ke nikmat yang sempurna lain hana wahai akhi dumna nikmat dalam dunia kekal hana sama sekali bak masanya yang mulia lamne cinta tiap-tiap hari lamne ingat nikmat baqa lamne cinta yang ke mati hana sidro manusia yang menansa lagi nabi ramai tadum dalam dunia wata kana nikmat negeri ni bak saboh guna dua jipu ganda tiap-tiap hari saboh nanggro ji kuasa hajat dua lain negeri han kejiat ji pemada ban yang kana Tuhan negeri Nabi Yusuf alaihi salam menghendakkan nikmat pagi bak masanya yang mulia bak Rabbana nepegakri ya Tuhanku podi hamba ke ulun ka cukup negeri dalam dunia tan mulia jet ke raja dalam negeri lom lon tepu takbir lumpot ronyan sidra bandum yang beri cukup nikmat lam dunia nyo temajino hayya rabbi negeri mate ulun tuan di dalam agama suci di dalam agama Islam sinan laman mate negeri nepetemeng jino hamba ngan segala kaum wali ngan segala kaum saleh yang terlebih derajat tinggi negeri ulun bermesapat di akhirat hayya rabbi menan pinta alaihi salam ubah Tuhan yang tak ghani padum lawin akhir masa sakit temacut putra ti sakit putra wati Zulaikha raptro masa sampo janji padum ura sakit sudah wabah Allah yang tak ghani yuhnyan wafat putra indah abih langkah ngan rasuki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wabak Tuhan katru janji trole teka warih kaum gejak kunjung putra siti rakyat pitro kenan jitren jeb-jeb gampung dumji ili ule balang raja-raja panglima ngan gesik waki abe kenan bandum teka ramai raya hana sakri gejak kunjung ti Zulaikha hingga temayu pesuci temageboh dengan gafan sembahyang sama sekali olia geboh lam kerendah lianyan geba manya cuti ji iring le dumna rakyat ramai pitan hana sakri gebayuhnyan temalegan ubak jerat wahai akhi temageboh lam liang lahat oh nan tetap cut putra ti lam daerah nanggro Mesir hai boh hati kubu cuti